Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out our toes now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Twal luak mawunu lubuwa ameta jolu twal ila kwe TV an la di ben man megina kachel kila mara magiti ka kany gian kono pegitie gwaring mboto ka kany eto pikiet makwete gian gitie ipot logo mapapat makoni ana bekeliwu la bom balo kare lutua ye wek ana jol gi ka kany kuno an adiga amio tal amira cha ki wani ni ladies first mira cha ki la mera neno itini ning afoyo Ana foyo matek la dip di ben ana tima be kono indo ana tie pero kituan pressure mo ke wa tiani an la chwak Arsenal mo yuek chi to wane fono ko berbe twal chi chamo dong mere awachi kauno yang kuri magene no mogo ko don wa kom artujo no mere dong fu dong pressure me odil ke ken ya atima be piane oloto yo ngela chiendo yupo mela kermo te balo ana apoy mate apoy bien jomati winyo apoy ko mate aya apoy total uye wek bene anakel mera Benson okera ma en bene tiyo ka kanyi rit mera juli total Bela did ben ana foi to twal tien apoy merwate wiri atika wakama dir to twal ana beru ngara chen ma lubo la kwet TV to twal pulkar program mai twal so Bay. it was a great opportunity I am able to speak to you and then to the rest of the listeners so Ano foi mate there when you can anya ben so kara ana foi to twal apoy bene apoy ya ko bene me kwanyo kar ni bien wek ki lok ma pierte ma wabi kele ci chokke la bomba lo kare anamiti akel omer ka kany man piu denis koy Yeah, for la did the ben. Tin ya yum ritual yeah take opportunity me lock in you may participating in program megi kid me win la did apoy Benson wali better and ba ting ara chill ma a lubo program ini matek and we know a lot of information through program megi ni one of four teach matek ritual yeah and yeah gloni apoy Dennis Perfio and tie bene good lobo me America kan afoyo apoy tutwal tini wan watika neno lok ma pierte tutwal tua piani polkare dano ibudlobo mapapat ke mapapat gichaye watu twal chala chuli ne chuli peripe chuli peke marken gi chuli gi tekke si antini ununge bena chengjui ni ono an chalo di ben ni aberu ngara chel mapama ne kiti kori loke anuni omiyo tin ka anatika neno ripe paloteno mamegwa magitie i North America mano tiana chuli chunya no yom tutwal omiyo ana mieta yagi kama leng dong mapupi ana wajbe wanying dule kita tikere ana be jollo mer machalo Pio Dennis where eno bin kado to ge mio loke inno kwar ke kwar background kidong nying dul il kita membership tikere ke kita gwako no lo members mo kene bene gibi ber ka donyo ibore mapapat Dennis ajoli Yeah, once again, I did the band. I thought it was many year opportunity any me sharing ki ian ki dana matika winyo program migi ngo mawano beru. Now, imagine dulwa enemy nye kilwani Nuana in short. But in full day kilwani Northern Uganda actually in North America.
Now, dule no chake ni dule no chake maka dong marom mario ngich dong chokro maka det. Ikarma wano bino ya Amerika kan, ana na bino ya Amerika kan maka alibario ka para bor. Ento no don't get aware bino adak. Siya biro ka ruwate ka chuli mapol. Ento ana nero repeto tual petie ngarman no tie kono ne tie timu gena gere entimu tiu tiche dano kupa ki chim ka ken. Ento ka nero ka mu kene ne inero gitie ka chiere da la bolle lo loga gien gitie ma ke guor dog repe ko ma te da Crisis mo kena pat bene kono Mexicans kono Nigerians be puto ma pat no gitie ma gi winye ki ripe ko ma te da chidong ara penyo wiya actually moro ngo ma tiga time. Chel kiken mano network otemo yelo ien mananok agwake ti ready chiwa ramo wek dugi ba but loken odo chako donyo mamiet to twal pien en kine dong kum lok weng en lok en I dong enen si alego ni network onyo call interferences mogo dong obet pe wek no iramo I dugo think ti koka kanyo okay wek wa mi kar yeah wek to mete yes no di chako duong ne mamiet to twal yeah. Sorry, cool mo biro ka ngole kain mai pic chakere penya bidano. Okay. Yeah. Yeah. La peña no biro ka ringing if we want. Well, remo mo kena macha kena wa logo kwedi. No la peña ni watika peña biwa. Ngo matime ki wan. Mo we wan po ti ka chen. I winyi ni jomo ni chako dulgi mani dulo tao. Chako dulgi mani dulo tao. Piene winyi to twal no baka inawe. Chi imwaka alibario ki piera rio via dek. An ka chel ki luwer wa mo kene. Wabirwate i function mo makiluoni sana pa jo South Sudan. Yeah, mawachiaro kuno. Waberu kuno. Wanota ki joni, waberu ki joni. Yubu beru yub maber ga. Dongana rwate ki ilu tiana chuli maromo a beach mapapat. Mai cha madong watika bokolo. Wano beru ki pila kuri la penye yana ni biwa. Kono waje ni mo. Ngo makia wan ki kelu lu tiana chuli magiti Amerika ni kachen. Because the chuli tima duong i Amerika kan. Giti ma duong da. Ento kita nene winya waje kwere ne. Ngadman no tiyo ko state ma NTN. Ngadman no tiyo ling. Jokan be penge ngeo do ni chuli bene ti Amerika kan. Ene no dano ko bini Amerika kan. Dano karo ki tepe ko ma pat. Nwaka chela rio a dek. Wak ini settling i lowri eni ni. No kong ini karo ki te chama. Teka da. Chara wachi ngari ni mo ikan paka. Inaro. Wak wando nero ni. No, ka wano bino wakuwara ka chilpa. Urito waramo nongo yo mo. Me konye kinwa. Ngarmo ne ka ki gang. Ubino kan mafuti ka temo yenyo. Pian ka ini ni ba. Amerika wuno ngi Amerika lo ma tira da. So kape ini ngeo ngarma kan dimene kan wen work system. Kai tu wa nong right ma mo ngai yo ko. You know. So we wano ta ne kiri ngo mi wa bino wuno ka chi we wa ne wuno yo ma ngo mabe me ko ni kwere ikinwa. Ti u yor bene. O keru wa ko ka chi. We wa kati o ko ki pe ini. Makume ja kilwa nyeni ngo ni nwana ni. Bino wa beru ping wa chako go ching wa chako jo inviting down makitie ma wangi gini wen ngat mano duong la ware. So down bino ko ma duware da kumiri cha ma lo ni. Achuri ma tong kumiri cha tik group ma mewa kan kitio ko mi achil ki wie. Magitie ikin wa kan dong. And mission wa mere pole no tie ena mere me uniting achuri magiti diaspora kan in North America kan yo wen Kone iti America, iti Canada, iti Mexico, anywhere in North America. Kamo ita in North America, one of you, Amir kill down of a wen, a chill, we bury together, as one family. Ka mission obe tiene, umiro obe ti kero mengo, me konyo payo.
pian wano ngeo peka di madano tika karo kwere nyo kaka wa machala chuli tika karo ki ye wano mir tek wa me gora ko ka chen wa nen yo mo ka ken mo twero pede ngo konyo ga so wa konye ken kin makan kan ki America kan wa konye bene kwe ki gang kuja kone lok me kwan kone lok me yorokum kone lok me sports kone lok program pat ma tie ma tie kwere ma kumiri chan ma tie ki website ma mewa maka ini chere website ma mewa iromo no information ma tuwa reda about one kumiri chan pe wache no wen but kai no chawa iromo chero i website ma mewa ma kilwani Nuana Northern Uganda actually in North America and you know information ma tuwa reda about one so briefly we mere and look but Nuana your Northern Uganda actually North America and I know kagwa kuya wil kamochi le warne Okay. get ngene para foi matek Apoyo, it's why apoyo kele look anamaro look mon ma ini kete ke ni uneno dano timo wachi dano timo chido penyu wiwu ni pingo wun pote timo atamnili enuni beru chala kemo pien dano timo wun pote timo pitian loka ngo chi atamni eni man per tek tutwal ni mo ke ken wero time no mir ke ket ki niga money ma deposit where all to tutwal in to give you the drive chi la mera pol kare wangeyo ni kachake pa chuli duju tumo kigum ki yetem raj miguli inyo tika timne ni yen actually ka wuno neno pol kare mo ke ken miete bene eni bed la tela ma bene pe war la wore miguli kiniga woni dong omiyo actually do jaleo magi wachi ni okay fine kong dong wang dong watimu kong it is a do or die Mary pe kidong kai bi loko bene atamne ke tem go we people tieni actually magitie in the North America gitie ramo genadi ana po marte we ami talka Bayo la diet di ben ana foi matek da dak mi jola tian Mario foi won kom la diro pio memio wie ngo ma wan wa beru nyo nga ma no na beru ci kita dong en beno wajini ukter be gama bejo ci gerno pe gama mete ana foi an pura donya no na eni mwagani mwaga ma libario ki pierio ya bichi enta bien America we mwaga libario kapara bichiel abino machalo no lati kwan en kita na nen won komo wajini America dir mo ini bichere kame mere te kona mo ma be no pe ngewa pingatu mo tikara ada ma an fura bina ni angeu na chuni magwak marama ngwena beach kenyu mo no dongja ana ngeu gi ma kar ma chan man fura ti gangi ti ma bino kan mwaga libario ki pia rio kenyu ki wacha pi group a Uganda mo no chok dong wir Uganda weng a chier ka choke gi magu beru keri zoom piano dano ti lockdown ni eno ma o kono ni no wood la chiel paro ate ka chuli mo ikene ka choke ma chier ye chi choke deke kidong kama na beri yeni ano dok lu lokiti ma dit chi ngeo gere ka wan wati wako kanyo wai ni wan weng lo Ugandans eno ka dong ini donye de kin jo moni wa lep kono dong ki laho wa dek dong ki cham mo gono dong matoke ki ken wan dong kon kal gini no bere inero ti ada kere pedi no gera ini beri kin do Ugandan mo kene magi aki kin ping ma papar ki Uganda kenyo ni no para ki chuni in bere nge ni jawani tikwene ti ada were karma ana winyu ni wan watiki group mo en man la were mo ayo wacha dong pinwana an bene at paywe waduda atugi mera ma ma ngweji awa were don idwe manyene ana bi bene ka choke donc kita la diro wajani ni wan ger wati kan kita America bene dir dano kete kin penge ikom kar ni pe waramo rwate ni we ko bet ka choke ka chiele ti dongen wati mu ngoma ko beti wati ka timu ne em zoom pa wegine ma idwe a choke
me dwe chiel no wan wa bedo ki ka choke any zoom ma wa logo kuman ma wa luoni wang o ki kome ma ger nong peba pe baro no watiyo ki mat ka mono ti gera ka dwe ki dwe uchake kuman wan wa bedo ki ka choke wa ni ngomo mera wan wa timu ma chalo nwana ngoma wati ka timu ne ko bedi ki jemi mogo matieno tieno kitanane la dir beno wajini pero mogo no ti kin dano kan chalo to mogo mano time kono no time gang wa bedo ki la wodwa mo ma la tieno to ki kan en kenen jemi pero matieno tieno kumeno o time gen gi ringi no ki waji botwa ni a pero puti kamomani wa juu ching wa chwal message kila wori mer me wachi meni a wan wati kiri ka cheli chuny kere bedwe ko mape kama be no twere wa no ngatu mochi wa kwani wa inde chet kuno de chung machalo la wangwa wek ne ngeni ngat eno no ngeni en peti kene wana choli community ma wati kani no wati ki ngat eno ni chuny wa chwalo kony mo eken ker mo eken mano wati kere individual nyo bene kachel machalo ngo chalo one group wati bene ki WhatsApp group ma megwa en WhatsApp eno ni wa medo dano weng ma romo mia chele ang'eyo ni acholi tie ya Amerika ma duong mo eno mo kene fod be no gwak furu bina mo kene no gwak bino be wachon eno no me mogo no pegi ng'eyo ngo fod be wa eno wa bin chale platform ma chalo megi kete nyo wa chiere social media wa wat ki acholi matika weng kere be mati wa gange gwaka diri majeno initi ki yup mo me bina ya Amerika ngeti ni wan wati kany machalo nwana wati opi acholi weng kano ini bino kany pien ka furi oe da ke chiere lobo manyen chao ke no be penge wa yo kamo mer chiere penge kito mere chak tim gino mari pien jemine papate tie ki gan tika ini o mano ingeo ki chalo wani wan wati kany iramo chiere website wa website wane ko betini wakero nying lutela wa weng la dit Denis Opio MTA machalo won komwa watie ki la kan lem watie ki secretary watie ki lutela mango gen gi beru ki ka choke gen gi doro wiwa ki ben wakero board of trustees mo dong joma be guri kan ma wan wa winyu dwange machalo gen lo don pien wa ngeti ben ni ki gang ki culture pa wana chuli lo don pe wa chae gi ba pien gen dong go ko ki experience ma gen go beru kene ngej ma pol ma dirti wigi neno ci wakero group me trustees obero pare ma bene wan no do don wane gen gi chier kon gi bero ki ka choke kin gi ken gi doka gen go bero ki ka choke yak don gi bin ka choke wa ma dirti gi mini waga wen ka chiela ni awan wo bero ki ka choke ka chalo la kan lim min wa report man lim ma wati kere ma wajogo en enini watimu kiti mwaga mo karo wachwalo la wang wa chiel ki kony mo ki bego mo matitiri ki chier keri ka choke ma dit mo beru me rocho paji gulu kenyo ni ma eno dugu ki kono ni oi ka choke umeni wa accountability o duwaki wa report ni ayubo war ma be kita jemu war kere kiti ki bene gina watimu pien ni wang'eyo ni wan ka chiel wan weng wa riek eno kere biti wan be wa riek wan weng pi wa riek level marom jomo kene tie riek loyo dok kere biti ni i riek pete loke ni i romo tela neno ti wan no kikin wani wang'eyo tini pe wamete wacha ng'atu mo pe wamete wakwe tam ka ng'atu mo wa yabu platform wani ka chalo wan oni wa beru me mi bok lok wa wani gina ti ya agenda ware o mi tam wa kero committee matiano beru tie chalo ko beti wati ki plan me launching association wani wa ko beru officially piani wan wati non profit manyor no telo kani pe wachulu muchoro borgamente ma America ti wachier wa registering government ma America be no nge ni unu bera ngagi umiro timu ngo ti watio dong bene dog jame eno ni weng watim registration no ke min wanama weng pian pe wamet wato chek me lobo kan ti ka nen ke timu jimi kumeno wano wa yer dana rio wa unba tiero tiek lokango lok registration ku bino chali lok me yabu bank account pian ka kono watike lima watino pe wamet do be mobile money nen no wamet bete bank panwana mano pe beri nyinga tumo bedo ki nying association wani no anane ti ada wano wa designating dana tiela rio mo wa utier ngo utiek ngo loka bank account ka obino no lok man tielo ko bet kit watiki launch watika planning me launching association wani wa ko bedo officially ni wa yer bene committee magen gi bedo ki ka choke ti don committee eno ni gen don duogo borwa ngo gi goy don report goya sorry amete gila neno ko la dit ni network ti atata gwai ya
waleguni gwa du gere eno pe gen waro meteko. Yeah, atawa maromo mete. Okay, yeah, Yeah, that's it. no, I'll be rejoining. Yeah. Yeah, so kita no furati wajane ni gere, one ko betini gina pere teka ye loguni ena ye ningo, mole pere teka. Mole pere teka, dok bene, kachalo ino etiki ngichi mone, kagere ini waje kila wori, yo mane waje ki wara. Keri betino tika kwa tam, wak intami pat, wak antama pat. Loki luenyo, loki ni yakini, doka chale WhatsApp group wani gina, wachoy cheko be ka choy, ni wan ka wabino kan, pe wa mero loki yet, pe wa mero loki da, pe wa mero da yi bini cheko en kator cheko inini, wa kwanyo. Chiko taking break, chi wa no nga to kong chero loko kiri kichian, piane wa meto wa bedo ki wara ye gina pere tek lo ilogini. Doka ini wara kini, weko dano mo kene bene gi wori. Chi gere wan wa tika teach ma be ko beti piane, wa figuring out ne, ka wa poko ticho, no loke beru yot neno weko no tele man lara ni ana iko da riaka lo ana iko da tiki PhD ko eni pere most importantly one wa beru ma wa vonne pieni wa niang ni wa ki gang ko beti no wa bieno kan joma gang wa megi wa babana ki lutiano ki wengu dongo tingo ti Uganda ti donga taka per moti mei koma ana romo go chi ma ye iro yor eno mero pio en unyo mero ben pien gen ti ada in pe ramo balo wato kumeno pieni wanyang ne wat pere tek pe wat me remo ki ken ka cha wana wa ki gange ti no wange wati kani waneno don ki wang wa pien ko do ko mono ni bajone papate ti cha ken ini bedo no penge wanying jirani ni ena ki gang wan wa bedo ke chere lego kado ki bod jirani ni unyo ka gwak gene moko kono tumo irinyo ka deno ki ko ba chiel mo kan pe bedo kumeno ti en geno wa wan no cha no bedo ka chiel unyo bedo ki ripe dak bedo ki wat pere tek ko twale ci gera wie atamani ka med kumeno angene gwak la diet Benson no tiki gina meda ma chela rio ci enbe ko medica na tenyo mo afoya titual otima kia network bene titema yela pian anati lera ma network pe tiket ma cheng jui angeo ni ka dokulu ti bibero mabe angeo ni wachero dolo olo kakamo don kumbiti ni dano don tika ni ngo matika time lok ma watika lok ne kwa tiane upio Dennis kakoni inbi yope amieti ke yope ke kit metela ke ya kamaleng kit metela kit matikere ki anga gimadong put pitutuno nyobwak dong ena gitiga tela wek bene lwa ngegi kidong no wabiber kaneno yup mogo matiga bieno mapat ma kit mano duli enini bibero katimo ne ange la mera do dwa mukene an bena bi meche kila pen mukene koni ye but ye we ana kwan man Benson keraka kan we eno bin pang ben o mi lok ma mege ka kan Benson in ka in bi mi lok ma migi a tigi nenu ni ke dok ke kin lok mogo kumbir ini wan undo choyo ni Northern Uganda ento chamu kene no community by actually tidwong kono kone jomu kene pedong gitamni gen gidong wako kun ben giram beru pato gun kidong mapat ben ki enoni Northern Uganda ni one watiki actually muken magitiwa bweyale mano dongi peke in Northern Uganda. Okay. Kakenyu ko konyu wa bene we wot kenyang apiana chuli muken meti Kampala muken ti wambara ko ti wokwene iko no ni gidongo wakako Good. But I did Ben for to 12. That is a great question, my opinion, to clarify on a lot of things. Kanyamone before we really came out with the name. I mean, afford to 12 did one come, me background, Kitman one of Chakakwere. La mego Susan Udwon with Jimmy Mapola ta polima ma concern about. But to come back to my opinion. Nying men nuanane Northern Uganda actually North America. Ubino piano ne me achiel
much as actually Tio Maduong, we have actually from Southern Sudan, actually Mukene come from other parts of, other than Uganda, no. When I only interest nyo pero ma actually ma ti Southern Sudan, pero kit pero ma ti ma actually ma ti in northern Uganda. Now I want to make it clear, anybody who lives in Uganda, mati actually whether Beru kono Buyale, kono Beru Kampala, kono Beru Jinja, group NTAPD, because the reason your roots is in northern Uganda. I want to make that clear. Gangwotie are in Pade, in Amoro, in Kitgu, everywhere. This is a group that covers all that. Piano no ni pero wati very specific. Na watiki pero logme dano beri luen, watiki pero me recovery, watiki pero me health and sanitation, watiki pero me education, all this. Ma na ni kani wora nyima guvu nonge makero nonge mapek. Mo bin chwalo ke orman me konyo dano magang. Mano konyo dano weng ma aki northern Uganda. So mana yo bero reason why our time ni what ken nying eno covering actually ma northern Uganda kikan. Pe waramo wakono actually mo kikan pian actually ma la bola actually ma aki Southern Sudan kitike gugi ma ki yubu konyo ma tiar gangi in Southern Sudan. So ono ni kani wa bet ka tiel wani ko ni dak chao kilo no ngor ken dan yo tele. And we are watching one wa bet viable enough miro ko wa keme ki maganga. Ana mero gem keme ki pingo wa cha nyin kumem. we ko ti junen no ko cha ma ti right. Correct, that's correct. Yeah, but I made my tidi mere dong lok madong la mera kio mera komo duo. Machel ni kita winyo pio wadi pele ni nuano chake piano wanero ni miro bin kachel. So chake chale WhatsApp group ma o chake mo WhatsApp group ma o bir onyo dara wan kinyo. But wanero ni WhatsApp group e kendong pedong tero katido wabir ma ka lok kan. So I got chake kita watching now. We need to get to work. There are so many things we need to do. Look at pero ma wati kwere. Pero ene pe wabi chubi WhatsApp, right? So I know we are team Michael, we have to come together as a body, as an association. So the idea to incorporate Nuana as an NGO came into play. We're forming an organization, a non-profit. Obokonye wa matek mada machel me lobbying for chene mario no pe wa bichulu tax but mente all that kind of thing. No aromati mujim maduong. So and wachako 2023 wachako process and then last year 2024 was when we officially got incorporated and incorporating Nuana in the state of Kansas. Kansas is where I live. So we are down all over the place. So more incorporating Nuana to Moeng, of course, don't watch out on local documentation, Mukanama no Mirteweng, everything together. Along that time frame, because we made it as a pillar, we need to be of support to each other. We reach out to people. What condolence drive close relatives, we support them. We come together and we pull resources on. No pedong to 12, but no loyal. Pian appear at actually why near Tigumati Konyo Pierre attack. So what team done a team with man Pierre well Konyo to bring us together. Ni Kawaromo uniting again as a common cause. Really Konyo to grow up. And a lot of people have come together to initiate, to appreciate what we're doing. Mukana Benmotima because of Gorawani, there were sensitive issues. Mogumo, Mano Metani, Mirwange, Tutale Carvadong, and Gamanda Matike, Kumber Gudonia, Pian Guchami, Lokma Duoma, Ma down Dakabirkilor, so I know Darmatic engage new Bionomi or Tem Konywame, engage Ketamir down a bit further. Merabo Time, Iwan Oma one very any. Lokmokana Bene, Lokme, Wake, Lokme, Parpianim insurance, Loke. Life insurance gig pian paro berata paro matime be wa no dano mi coin me tier ke dan kira be wa beru kan mi wange
ni kan ne mo ani gino mo maraj mi ro tim o time go ko mi Roma beru pego to twal pian po atiki down ma doing it. So all those trying to spread information ke down wa down be magiti ngi. So madong jimeno time when watching don't gina pier te we need to roll nuana officially out. Ano wa dong chere we you la mego anena wa de ne wacha committees ma mi ya go nen lock me making sure ne launch no time ma be and kira wadi ko digitika teach ma terra da and really I'm so grateful, I'm so proud for whatever they're doing. They're working hard to make sure and launch a bit colorful. And tentative the venue may launch in Kamagi Yarni Buberu in the state Kamagi incorporating N1, which is going to be in Kansas. And specifically it's going to be in Topeka. Topeka is a city. It's the state capital city of Kansas. So that is where the launch is going to be, and it will be in December. The weekend, man, in a beach to Nindra Bear. So Friday, Saturday, and Sunday, which will be December 5th, which is Dana Donyo. December 6th will be the official launch event, and then December 7th. Dana Dong. No, dear Kenya man, no, la kubu, gingo, Jim Wang, Manua Gore, Dano Tima Petoto. So, and we know, willing, we are ready, we are working hard, and we encourage also many people will be able to watch this, especially Dharma Berry in America. Ni wanatie as Nuana, Nuana is North America, Northern Uganda in North America. So, we are open, every first Saturday of the month. We have a meeting and then you give a bokolo. Look, when Maguru come down, look, Magang, ma, Pekawang Matikatim. So, anyway, we are no material about this organization, and I thought it all did, man. Petika vignette, Ben, the Ben. Okay, ote makija ono tip muted la kirmoni. Mafut pia ini la mera neno Amerika wot ki yupe kong kila gama megi pia ni wangi ni Omer Benson do guru kom lok mogo char lok kom insurance ki kon nga ki no chamo ke no be peyot twal dong anangi ni won ma ti ko ni ben pedo ti ka bere bere utet chopo ben ti ka palo yok gen malo ba cho yo botwa lok manual ma wonu ti ka nyal kunu lutin ni wonu ke ponyo gini ning in terms of lok mete kwaro won utega mi bot ki ponyi ning pian kunu dong pony madit ki dong jemu ken ma wan neno chalo ki pajo ka enini pony dong mo tie ma ben ki wajo ni beru kila cho beru gen ma pe mada dako ben ki dako beru gen ma do para da wonu te protecting lo tino wani ni ning biara ngi ki kunu bene chingu utwene to twale won cho Machiko Benson ka chel ki Omera Dennis ngiri won na ma wuwa kwa pere lo piano no ki kero mon kilo teno gua ki nga ki buar gini kadong gua in won na ma kodong bera di bera pange but enani wono te tim nani ning anamete la mera ine yupe kadong mera ni mafutpia guakonyo in la mera ini bino Amerika tie kong doge mon manok wan ki Benson ka kain Benson yup mo ke ken ma kwany kien na kwanya ki ching dano ma penya pole keto un tiki yubango ma tiga neno ni guakonyo pedong cha dudu ti jume kwany no ki ching pien un bene loko mu fudwa ta pajika ini jo ken be no futi amir ko joko ai mugi no ti lo tiana par bor no piano don ki winyiti America lo tiano to dan joko wengan aya lok ego ni ti duan ta won otatim ne ni pien loko mu ben magan tie idong gorching pe dulman ben tie Sure. apoy ke kwany ka ken
Better to la did ben. Pen ma be ma da. Na tamani man ben mi opportunity ba. Kiluak men yang. Tam wa no vision what yin ning am dog lokom and lokom agwilinga. Ingi ba la did ben. America kire winyu kire. America tilu ma dira dada. And they are very proud. Americans are very proud. They are the richest, the wealthiest nation on earth. You know, telebi. So there are so many opportunities in America, a lot of opportunities. Ma wana tawani, ka wana being as a group, as an organization, we can tap onto those other opportunities. There are so many people out there makitiki lim, makitiki tiane ma giyenyo a probable cause. Gino ma twingi, guru twingi, they are willing to donate money. La polletie ti jomo kan pian the system is structured in a way in local taxation. Is gino ma get taxed done according to income iti kwere. Kaya no ali mia chel you have a tax bracket ali mia chel dugu pin. Kaya no ali mia rio dugu pin another tax bracket. So the higher the tax bracket, the more money people get taxed. So now what people do is if they want to get taxed less, let's say in Armano making or you tiki income ali mia chel ki piara beach. So meron no bully in another tax bracket. So we can make taxing and slowly Rama donating ali piara beach or wow. Don't gali mia chele kan. Ali mia chele no kele in a smaller tax bracket, no tax material. And again, give me a credit on tianamo donating. Paul project maybe donating Tiana Kenya or Kongi Yubu school works along that line. And we want to tap onto that. There are a lot of people who can donate money to us. And this is the reason also we want to use this opportunity, my launch, to spread our objectives to people, to communities. It's not just going to be a Chuleke County. We want to invite friends around. We want to invite people who are key, who wants to learn about our culture. We want to export. We want to market our culture, our rich, jamo, atiquette, all those. And more we love it. More we have friends, they already know what it means. So we want to do that. Now we will cook food. People will buy food. That will also bring money to the basket. And if we can initiate that, we can do that in even different states, not only one state. In another state, that will be also a way to fundraise money for this organization. So in that way, pet obokwanyo that burden to 12 me work to chana kijaba all the time. Kirewa di lokada dano olo joko chana ni o pakoti kwani kijiba ni kwani kijiba dano olo. So kawano timu jimi ene mawatika bank account. By the way, Opio will talk about the leadership, but I am the treasurer at the meantime, I'm the treasurer for Nuana. So kawano go out in the bank, kapero wakumano ngoleng or you can use that. Make better me what kind of direction with the account. So and then if we can come together and be a very powerful organization, there are a lot of opportunities now we can tap on. Maramo Konyodano in a big way. Avoid it all. La dir ye ka met materi ba. Apoy, Mary. Como mala dir beno wajo ma kita bene ni pol kar ni kita don ki wani gane weng dong beru lem kama mai ken ma in la ko wen ye ka yini o kong ma be fon ngatu po mi kong pi kong wa man de mi a chi le di kong yap ro chi ke jaba chi gera da lokalem gena pere tare brak bene gena we konyo yen ka chana ger ti konyo dan we no ga ma pol idea ma pol wono tikene o twero no temne dak bene cha mo ken no ni lokalema ye be gena ngo romo ballo ken dano kerino unu bino ka chel ki chuny matek ko mane kita na ana waje ko nge awachi ni lok me wata chuli yang no waje ni dana ye lonyo tie be ka dano nyo tie ka dano yen karin do lony rumene ke pe ki ngatu ni moy ken ngere ka pe ko poro we anga ko do bibino kwanyo gani mu cheki ki poro eno kere ka yini pe ki chena ki du me dano ke kan bani a jotwa ubino kwanya wa kayo ka bina ni chi gabe ni na chiel ko poro no ki tiyo ki ticho gina pere tek ger kita la dit beno waje ini
Kanyo piani system me lobani kita tiu kere be ne tini pat kita tiu ki gang. Kere be me metone kom local tax exemption piani ka chalo kara maka drama kuman ini miro cholo muchor ka an gwa waya pa miro cholo muchor ma dir akwanyo tiane mo ne matira mi o bot charity ti da cher da waje gamente ni a ana mi o tiane mo ne o kanya konyo ngo akonyo non profit mo ne ini chiki mini tax exemption but gamente me America gien ben gitigi project ma pol ki tiane mano chiero ngo non profit yen non profit duata kere kan ben wa gang lega beti non profit ba kono gang lega no tiane million ki million cha bebe gien beti non profit ka ini chiero chalo gang kwan pol gang kwan ben giti non profit pe gi churu tiane bor ngo bor gamente me America manur gamente me America ye no mio tiane bor gang kwan chini no profit ye ma duata ka chalo unu yupeo mano tika chiel ma ngeo gerni watiki vision and no ngeni package money tie matiri magamente miyo ngo me konyo non-profit organization manu gitiki causes mapolde unu bichoyo ngo me requesting for grant ni wan waberu ngare gi kiti watimu ginu nyo kiti chika no agda gamente me America gwa ko kero tiane money ni tiane ini no wamete charo chere konyo ka kwan unyo charo konyo ka tuo ka unu da jende utieni wan watika supporting lo tiano mango loka kwan wak me meti gi extra tutoring ka chalo ka keti borwa America kan unyo no wakero child care mo unyo kere ka chalo gangi neno chika no wan watim applying ye chon mano wangeo kitano system eni tiu kere eni yomo kana mabe no wan waramo no ki grant mano eni aki borgamente ay ka chalo mando doki loki investment pian be pe waramo kero dongo don gwena wa wen yo upoka chielba no mer wanen yomo kana pa wachini ko betini kita don wan wa yaw ngo bank account wa dong tieni ti official manyute bang wani bene no ngeo kita wan wati operating kere piano gen pedar mer tamnia wan gwa kwati tingo ga mugo machilu neno ti no bang mo kene mat gitieni irno wachini abi kero tiene mo ne matiri ki pego enini ti eno ni na kero chal investment manyure dwe ka gwa kana kero investing andi piara big mo tino ini ramo no profit mo mano wiyo binywal kirti neno eno ni option ma wan be watika nene en tiene mo ne matiri mano wan wa jogo gi ken wa chal me membership wa ket wa betongo ikibego wa eno ni mano wiye mongo beru kanywal kere matitiri no dwe ki dwe tino wero ka peko dong tiada be wero da wa beru ka kwanyo jemi ki jaba wa en kita nane ki wajini wan for wa the group wani for jaka for wa ti matitiri eno vision wa ti mi neno ni mwaka beach mwaka pa mwaka pier yo gwak be kere mwaka pier ngwen pier beach kene no kere don kete kom wan jomo kene be wa pere no wa meti nwana ngo u beru chung mat kar pikar ma la pikar ma pol nyo geno kene ma be wan waramo timone ka chalo u dog lok me konyo chalo ga magangi pien kere loki jemi mugo mate wa time gangi pete loki ni do mer wa ber ka chala tiana ke ken chao mu kene kere wa ngech ki ken ma ngechi be ngo eno ni lonyo ma dir dok gena per ter man keti chalo no gang no gi mer bino ka kwana ya America chalo ana beru la toro a beru la ngwech skarma ki gangi ma bino ya America kanyi a bino university ma America kanyi ma chalo la toro on a government scholarship gene on a school athletic scholarship gang kwan en mono pitoro na ma ana toro a tiki ngech ka ini chalo ina tien ma ti la toro ma bene a coupe donc jo moga konyo lo tiana chela rio mogo dong mabe kiti ya America kan en la kit jemi matiano tiano kumeno mano be ana romo ti wa yin la tian mane ti gang e tiki ngwe kwete ana romo konyi a yenyi gang kwan neno nyo romo konyi mi nyutni ka ini mer bien ka kwan kan ngo ki mo mer ini tem we non scholarship ngo ki mer tem network ko yelo la mera ne chal manak network tiga tem yelo in manak mara ngeo go chime yeah all right network yeah otima kisa do win okay yeah it's okay yeah so no kita pratika wayne ka chalo wan no wak bedo ke agenda wani nemba wan wa mero konyo lo tiano mati gang ma mero bino ka kwana ya America kan ti in ke reaching out for representative panwana mano e bino wachini ana mer ati yenyo gang kwan nyo bedo la toro mer ke kat be pen ba ke por pen no konyi pe yor no mer wan nene ti ka dong ini kar penyo in way waka miro choy admission nyo miro choy application ti kan ini drafting gino mo unyo wachini ameti ngatu mo kon nena iramo chwalo ne bora tingo ana konyi
da neno kita jemi ene obedo kede gin mo ken ma waromo timne chalo kita wabi bedo ki lunch wane wa mete me chake mwaka manyen wa bet karwate kachiel no pol kar wala wa cher warwate ka bet kama papa ti dong gin mo ken ma wan wala ne ki nen wa bino kachiel ka choke mano wabi rwate one wabi yubu jemi mogo matitino mano gama representing chala chuli nyo gama presenting Uganda neno ka chala wan wakilo kono mako konge wa met wa kupe ki jo wa mogo matigang kerka wan ken wa in part of investment what yene wa chero wa ramo chwalo order wa gang ka ngatu motika bino kan why wilo jemi mogo matitino kere gi chingi gwa kerka wa yubo kono no t-shirt gi tie wa yubo ga mogo matitino kel nyim nyo wa chero fulo mno ki kade ma mer wa dano ber ka wan wa yubo ga ena no wan watika timo lunch wane watero ga mukena kono eni sumbusa gi kono ngage ne nyimgi en mano ke yubo ki kichi wakelu wona display pien dano gina be ka America yene culture tima pol ino kaka weng metelogone giti America capacity be tiene ka ini bini kelo gino mo ngene bakere tima kisa gwak mo ne tika ko ngai pia ka ini bino chale kelo ga metika nyore It's okay. It's okay. Yeah, down bino wilo. See, those are some of the ways my one will take a time and make your forward, kita no American no, okay, limit you, and of course, kita will be met it down. Ideas more can be benefit. Gonna tell me what it time ben any make collaborating key association, key organization more can do magiti kan. PNK no chalo Nigeria ko group ka Yoruba. Kachalo luloki no benegiti kan ino kono luo me Kenya kono nga ki beneti kan ti wan be kachalo joma don genti in establishment wachone wa meti no wachiet bot ge wachwalo la wangwa mwane ni ko chero loki group a chuni mwane mano go chake chon magiti Canada wa chero loke ge ngo magen gitimo mo weko ko berigiti neno men ni yankita ga eoni tiuke ino chalo group a Chinese giti kan Indian giti kan ti wan watika chero ka tapping in ngo environment eoni weko pon kita gen giti ka operating kere wek be wa kwal nge gini mogo nyo wa leg mogo wa bien wa ti kere kumeno wek nwana bet gina ngo we don't da tira afoya Yeah. Foi tutwal cha moni na mi katala moni cha tamni ma put pe wa cher bot won kom donc in kong i tiok vore moni manane na penyi kere ni ho wa kawa mete wa cher nyim mani ene lok e ngeo bot ko no ki guma be won tana nyo pimu ki gil en ka da lok manual pe bot wa kan ma wan mer wa pimu ki pese en un muti ka nen wa utimbe uchwal la peny mamigu piani ka watiao wachier bot won kom chi wachi hicha oneno lok me comments lok ma unu tika lok ki yamu ka kany lok ma unu ti choine ya kay tiek bore mani ka wek na wachier bot won kom no. Okay, yena weka tiek kong Dr. Mario, ma put pa gang la penyi mana kere ni mane, weka made kong wiye dok pa lunch kere no pa no wabi lopi eno la chien. It's okay. Ya pian ben wajo wiye china meta made ni. Lunch wane ubi bere ni ndwa bichel, well chake ni ndwa bijino gel kong wa meta dano o piane jowa mokena giti magibero kabero enone dok en Kenya ye Kansas Topeka ene kama wa registering nwana no ti chalo gan wana ti wa neno ni rwate kutwal ni wan ini pian wan ni wen wati lok wa rwate yamo ki kenba put pe wa rwate wang nyokom kachiel kumane ti ada wa neno ni be kutwal ki nen wan wa bino kong kachiel wa moro kong chingwa wa neno mo kong wang wan ya neni ene ma wan ki paro juino bera nga Dennis gi eno bera ngai neno ti ada wa mo tam wa bi bien wa bi gwar ka tiel ti neno ma roma der den yen wa bi tiel me duma para rio ene neno man wa bi tim official launch ma wa bi invite dano details pa program wa bi chwala dong no wa bi kere website wa bi kere Facebook wa map tie en northern Uganda actually in North America wa bi posting ga eno ne wa yubo flyer so watika yupe ka choke ga yupma politik me tiara nyim dak yupe enene tie me ya choli weng matie kan kerbe wa in the event you're invited and you gerati wa gang dak ko betini dong chawane dong wa odicho eno me tiare mwara manyen wa bi mete ki gore mwara ki mwara chika no wa mero ngo lungo dano magang wa timu jemine ochon
wek dong no wanen no chalo no karataj ko visa gi ngong no mer watia ko chon ti gere wa mer me wa chwa lungo bora chuli weng matie ya North America America kan Canada New Mexico bin ka kero tie irwate kwedwa doka initi ka bino iromo kelu family ni weng iromo kelu luremi iromo kelu gwakjo tiu kere iromo kelu ngatu moiken weko bin mer wa guru ne kachiel wa waju meni dong mer ini dong wa donye dong ki yubo lilo wan dong wa tie me dong ka donya ka bedu weng dong ti ready ti dong wa mete ger ke ngo ki teach me chera nyim ga matie matian tian ka chalo no me yupe pien ngeo ka yup tie kuman cham mat miel ngogi ni no mer betie we ka dong ini bedu ki yup wa dano po maro wa piwe ki dok dong ki balo nyio ti ada no wati ki kero wa jogo tiana mo matetiana wa kero some membership fee mo matetiana subscription ma wai down no mer go chul ka chalo me bien wa ko kon wa no wek yup eno bed yup ma be ma munya ma dak no be pele wi wa wek wa bet ki cham wa bet ki kero no wa gola kubu wa miel wa bet men ngo ki gina mara mo kwer ger dong penno e fur wati to te wa nen ka ngatu mo ro yubo kaji mo ro nyo kwer nyo kere na rege ini ni neno ka dong bene pega ci kan wati ren ki pa joni ki kan ci ka initi ka bieno chalo in wa ker no ni e chul ngo ali ba cheli piera bi $20 me America ka initi ka bieno ki family ni kono dong ngatu mo ma ko tie ti ka kelu lutino ni ne cholo $200 magere bene pe wa meti ngatu mo wajni an ker na pere kono para ma cholo wel fi eno ni ti de kwe bino wana choli pe wa beru kumeno piana da ko be ke initi kar gang ke de no dek dong ti bikal ka dano do beru ping ke luoi ki bino kere matitiri kon wan wen neno ti beno wa chwalo dog wa ngeni lutini mo kene ti no gite gang kwan wa be ro ki pere ka chalo jo wa mano gite gang kwan wan yang ni ina ti kwan no bene pe ki ti ci pe ki kero mo wa luoi mer wa yeni bin per ter yeni ki o kan beri kin dano ti mo wiye iga ma gen ma dak la kom lunch me gamala penyi manan wak du umeki nani kono bi konyo kora enene an gere pula tena mo beba pero pe tien mo ngarumo po yes ero no taking age all to get a near group together on along that line. yes atiki ngekire Onyo bene iramu gamu kitmi iramu gamu ne kere chi won kom wando inde beru won kom ka no mi de gam lo mu kene ne weng. yeah api gama kere kita na kero na tieda kita na ngeo kere ma ko dak chalo ilok menyom ki chalo lok me yobo lok me beru ka chielo yan eno ne ki culture wa chalo wana chulu nyoy culture ma padano ma papar te kwa padano ma papar gidoni eno ni kena pere ter wek no ger ka dong kon inde tar ni ram kida ko mir dano cheto ko gangi ma fiditi ma ka para ria para de ba ka kar ni dong rama ada ki iri mer ger ma ka singa kuma ci dong ini ki tu ni beru ni piri keni eno ni gena pere ter ka chalo bini doka wala lo tiana ya America kita ana neno kero nyo kita be chamo kana wajo kilo wodwa ne ka ini ngeo ngama ini bedo identity wetong da dong ni identity le mon ni identity bedo gena pere ter piene a chula da waji yang chon ne a poro bore ne ka foyo ipol karni dok pero matie kunyoni ma wan pe a chuli ki ken kono lu loke watika kita ngama wan wa bedo nyo kita wan wa kwo kere watero ka poro jemi mugo ma be no wan pe wan yang tere angeo ni bene time wa gang inong da tien mane chero Kampala kwano dong tama chele ken dong dugu chakni liotia ponyo lep ma pat ki lepi perach eno kere ini chero ka ponyo lep mono kene chero ka ponyo lep Kiswahili kene chero ka lonyo ka ponyo lep ngo gina pere tere yani ini ngene ana pere choli ma chele leba choli mer poru nyan mer tote ki tere ni ko ngo agwak ngo ma choli bedo kita ana pere choli ni culture wa nyo kita yang no nyoro wa kwo kere chalo guma be wan wa dongam eno da bieno kan ma dir no da angeo ngama ana bedo we ko kam mo ken ma ana tiri a bedo donki wa ka mo ni ana ti achuli bera chuli nani pe ga nyia ke ken ni anemni bera chuli nani pe ga chamo de ke ken bera chuli nani pe ga la kubu ke ken but an ma chalo nya ka chuli
kita mamana fonya kere kono kit me tedo kono kit me gwako gang kono kit me leo kono kit me jolo wat kono kit me tiji poro nyo tij ma teko kono ti dok tij kono tij me gang kwan bedo ki woro bedo ki modo jemi eno ni wel am fora ti kere chunya chane wel kamo moy ken ma tirie a woro ma wiya te pa woro ke le wini a wa tenyo dong ni tianda ti ya America da chak bedo ni hey kono ina ngagi da chak me ko ini a ko kamo moy ken ma ana tiero a bedo chal ana chudi en value ni amalo nyori na fonya kere pela nyori na ni mamana ki babana ki ken mo nyola ba mamana ma dir babana ma dir neri na wachi na dano ma pol mango bu fonya ki ga eni ti an waji ki mekina matiya ni un ma tikelo teno ni kono mai ti winyi wa nyoma ana lo ke gine ini ngi ngama ini beru da ko mera pe lakke pe wek beru wa ko nyo beri America lo yo ini ti na la tiana chuli ti ngo nya chuli wore chuli ka beneto ki bicherbe ki yiri gang ine ti ka dong ini ngi ngama ino beru ina mera ko ini ni a in bala ten am wa beru chuli wa nyole gira America ngi dong lu tiano cha mu keno nyo cha ke da wa a children's right dong wa a twer palotino to responsibility palotino dong ti kwene neno in ma chale responsibility ni ti kwene ma pot pe chung pi twer ni ma dete twer ni gira tieni in romo timo gino mane kito nyo ya America kan ino la tien man no ti ma par ngwen dong cha ni a ana ti anyaka kono ki nyala wubi ba ini ti anyaka loke do chaka we ma nyor in ma chale mi na tien nyo won la tien no ki don tete ni ina wubi dak la kitim hane ma dan way da la tiendo o ma pa por dong romo timo gina chunye mer la tien ma pa por no be put pe wa kitich ka ki gang no be put wa ko tier ke la bi chel nyo ke la bi chicken sineno ti ka ini tiele ko kom no nyori ni kom job no in por la tien ma nyori chungo ni ngo piene cha mu kana ting dan timo jemi do wa ka chalo wa ki gang ni ini no ngatu mo ni bino kan pressure mo ni tima ki kero no pe ngatu mo wachi ba eno no giran wa ni ka chale ini logo le mo no tiki accent neno unyo nyo kita ini roke kere kono gina ini chama no ini pat eno wano mero ngene do ba pa kwari wane mono chwe wa kita pero da culture wane ma do ba pa kwari wa mi ni wa nyo lu krista kon gi wane do bane eno minu ne abilo minu ga eno ni pianti en lo ini bi no lu Chinese kono Japanese we join ki bien America kan ka go nyala lo tiano ki fonyo ngo le lo tiano ki le ki kan la tien manu fut pu fonyo le mo man nyuto in ma chala mo ne meti ki la tien kam mo ne teme ki tuto ni weng la tien pero ngera lo le ba chule ni chui eno fonyo ga mo go ma tiano chalo mot ni nyinga icho kono ngo pien ka ini lo ke aba lo tiano ben ki fonyo ga ene pol ga men dano timo ke la tien ngatu mo ne chero wa ko cha ko timo gena lajwe gane weng no chaka ki ot ka fon pe gang war pe ot ga en dong la tien karo kere wa dak la tien neno kita in la dire kere ini cho de ko chaka mar ko de ario ne latino bidon bitimo gen en exactly eno ka ini chala la dire nyo ini one ot ini men ot ikero ni check me ot wa tie kete la pere timo wa de pe lo tien pol kare we lo tien lo bo jemi eno ni po me bi latini ne wan wa bere chori dak la kid jemi ma gwa kwan pe ngo pe wa yue dak ka chala dano wa mati wa ne encouraging dane nyom gina pere te angeni cha kan ger pe yo tu falo meki wa nyom mati kan ti ke no ba ni ro nyal ki ngatu ma wa kendo ka to ki kwani wa otio ki kwani jemi ni olimi mo ne matiri chik no ki kwani cha kan discouraging dano ki no bebe kon in ngatu in chiara ba mere be careful bede no ngatu mai kan mati wor yana dong le aje dir ti de che de kele up o mere kon ni kon chuni kon ki karen te kar ko ne ro beru ni piano da ma yang wan wa dani ba wan no be the team mo ne ki wani ngari ko wai leng la tiana ngari leng mo la tiana ngari tiana bojo ma be ino pe wini wala ko ri lokke ki wini la ko lokni la tiana ngari ko la tiana ngari tiu ma tek la tiana ngari la war man mo eno ni kito ki waje ke le mo internal beauty leoni nyo beri mati ye mano dam ini bero pe gina wa pian ye wi ene kere be dira ramo ngolo ne no tino tero keto ti ka dong ni ma na ye wi be ka dir do cha to no dong konye dong da ko pe ti no ne an ma tiara kwanya ngatu mara kele ate pian da ka unuti at una rio konyo bene we ko gwa ko lo tino jot no ka dong ngara chel ti ka tiji ngara chel twer bero gang
unyo ka una rio well tiu e oni kelo be no lem ki ker ma dir ar well o tu tiele chung ma tek neno mo gera kete wiye kata an ramo gam ne kere ka umeki wane ti gino mo abeno gwa ke medba apo ya Ka ye wa ka med la dit ben. Di ben. Be, be. Now, Benson, in what you pay, piane, kawan kamo logo, anabikelo in, piane ingeo, koko benado perutie, karmu karange, yani, pole, kache ne, otem akija, kwanya matitidi, now, koko berutie karam, ana berka lo, ke won mo kene mauti wako, ama duong to ang'eyo ni la mer temo gutu pure manana ci pole iwinyi ka ini kwanyo ng'at moni kelo kipajo ka en tek do o kono la ko ma to twal lo temo mon pat enni amite ke kwanya kere kwa kineno pa dul temo chwet ko kin enoni ke uno tika tichi enni kadong won kom tiratie yo mo we po yang ki mi agenda dek ki wani lega nyote ki ngun wan kama ki dong wan kam tek winya agenda oi kome choto ria wan kam pedo ria mana wan Won kam kom po ne bi chalo ngunu ngori ngwenya. pien Ono tiki program po wan bi ne ngunu chalo ngori ngwa. pien gaen Bi ngoro ko. Yes. yes so we ka kele e pat enoni kai Yeah. de nen wan kam bino chi wan kam bi gamo mamege Okay. Yeah. Ana timera na bere library so a karo wa pian chawa na room matien no chawa na no ro mo so no parameter so timakija. Yes, ana winyo lok la mera uchano lok achana kitamete kwere. Ma and those are the Jimmy Mano wana mero wa birka ye ne wana ni. Yan dano wen kiki different no skills. Ma peme ngolli ba ta mera peme yes. ngolli atawne won mawti wa ko ka kenyo moti neno wa level me display me kwere ke wara pa neno ma onyor ka enini kikum mabe wiye ti nono aya don wa meta wachira Oh, okay. Afo ito la did the band. Ini winya na ne wa joni an putti wiye no putti no no eno. On a lighter note, I want to make you know ne even you berka log you know mo berka go background ano. Eno ki America kay no la tienda. Ka no winyo. Eh? Dano kan gwa bora gi gwa gi gwa gina no ono ko gi no rabir ko no tawe ka ako meliet wati ben ngalo ti ko pe cher ka ti wala tiene ko meliet. So just on a lighter note. Yeah. So yes, ara mira dog la pen my penya kwede pian aneno tim tek madam meter lok ma duong ma konyo ma dog lo kom. Berry family. Lokada America is not an easy country pian check team attack, freedom team attack, and to balance those is not an easy thing, especially Dharma Aki Wako Chalo immigrant. One be kind with our own no sets of cultures. Mawano wa why na down beru kuman la cho ke dako beru kuman kuma. But kind o kind Jimmy no pat tie to where no give me ki mon ma pay tema cho beru kan chalo ma. Kan pe poko ne o kan jim pa mon jim pa cho. Pe poko. La bole tie beri ak. Kira wina nena wadi ka o chika tiar ka tiju tiu mano ngar chelo karo ngar chel mir dongo yo ngar ini dugu ki ti tap no dako karo ye dako yen lo tieno ka ti adong lo ka dong dako tek pe ramo we ko la tien beri at ni wa lor wi beri at kare ino lo ko ina so lo tieno kani gwa ko chalo han bag i karo kwere i ker mutaka mir beta wat kwere ji so piera tek ne mir dano bet chalo one unit as a family in America pian pol kar ka dong telo ya pe dong inde chao na dong chao disagreeing lu tiano chao na kitu don kwere ga mete dong chao ro don yo
Taka gamer chako donye pede be maro. Pian gi kerlo tiano on the system. These are like a whole department in the district. Man, peko palo tiano ke kan. You know, machian gamer onye ma petuto. Gi kwai lo tiano. Ana logon la bola tikilo tiano ngwen. No. My daughter, Obiro Kainman of my daughter was only 1.5 years old. So Obiro in 2015. My daughter was only 1.5 years. So, and then, well, of course, along the way, we're not a deaf mechanic. So, when I watch your Romo, it is too much. Very watch it on. Pima kibaf. Kita waje. So it is a lot of work. It needs a lot of sacrifice, a lot of understanding. But Paul Car, because of environment, one of the down there, a lot of things. Internet, people see this and that. Peko kilo peko families. Down hotel, down timungo, and people kind of give kwanyo ma favoring and ma meaning advantage. You know, the work culture or ma ke European noine ko timungo. So, and then what in Nuana, one of forming Nuana is part of the core values need make you want to maintain. But want to maintain in culture of Kirati Pere. Dan mo chala migo neno, Kira we know. But tiki jomo kere me magi do, magu teki, magi tiji be ber me mi yotam. Kawa be ber ki ker mendo me forming group amon kengi, mano lu diro gi logo lu tiara mon. Kita mi go bet kwede. Cho be ka tieno gi logo gi. Pian kum chawo ni dan ber mere way le ma ber yo let. Wor mera ta ti mu geno moy ka. Peko ka nyuni no peko ni kono. So lu tiro ma tieno bere kum beti fu no ngarman I keme kwede keme kimegi ke latino le fon le kabro pero fon ne ardong no mere kwani do gang ina mere travel ci at gang latino be du ci le dugi da ko ngi mo ay rio dek mun ya ngwen ka da do so ma no ne pelare so still again no one better will come with an initiative make konyo latino ka ro mobilizing lu jomaro fon le ba choli programs on weekend go latino magi logo ko on Zoom and that kind of thing. An opportunity ka or ata chalme launch Lutino will come together, they will play, they will share a lot of their personal stories pen while Lutino kaka Lutino chule so all these are jima wano nero nim ma nuana will be benefiting the one chala chule matika bir pa nuana ke ken ka bir ma united so America kere with Payot, it is a very beautiful place, but challenge may ye Payot. There's information do ata, but how to know that information, who to give you the information, is always a concern. You need to get the right information. So La ana ma for mer to to twal. ana tero guru pen lock mat mo da madong an pera ka rawo da lifting. There. Yes, aneno teleba ti chi dong umio pabra bera mi interference twale piani na miro otelo ko tia ko wen chi uter ben ma be ma da yewie kono neno miet ma da ne cha lwa ki pobo neno we ti won kom amon wan tam ne dong yeno ne te lwa ro pe ngono ngorio ke kakaen ti gwa ko nyodong idugu mai tie botwa kakany we konong idok kikom katala maona mi obori wiati. Yes, la did the bell. A foil. Ti makija. Ti dong kang wait me dong we pian. I think you money make ticket kit. We want to now chim ti a kok puli. Pian giti a kuara you mo kan pian. Yes, Yeah, the very good. so oh mer dong One come dong revenue. one come. Yeah, Mm. mer revenue. Ti do a bit loco me dong we da chia we ko dong la mera ki mera any. Gin dong ku chok you Mm. mat an kai na chok Yeah. ma fu ge cha join ngun la chen. Chỉ dong kala Kaka. we mera dog mapol pian somehow net gina I think on network when your microphone natural muting pa better when you pull lock but ma we ne lo megina in la mera neno gen ki Benson gutom ma be ma rutwal ma go ko tiche dugu yot ma ko nyedong we pe pu ma te ko twal ga kenyo now Oboy. dong Oboy. ma do be ki la pen ma megi la did depend Mm. leadership structure ma mewa ma chalo dul menwana pewa tamani o miro beto ko madit to twal ma twer bedo too complex ma dok cha kene nywen we dana nywen ki we yo ma pul cha ken dok pe golo art bene ti wat kero ko Mm. mero be mere ma chek ma pe yiru we dana to twal ero no ngan man ngi dok tiche ko dogo ko ne ka chele ko wen
Now, Mm. ikum structure wa mewa madite dong loyo wen ene wa tamani umiera kiriki ngo potwero weyune eno mirubed board of trustees bien mane dong dul madit ma jone Mm. eni wa yero dana magi ma gitigi nenu muromo dok dana ma riek dana magi tigi tam mu chwin ma gin gi neno ka gunene gini raj gini petero ka mo e jogo wa ka we a eni ni uromo mete kare nyim nyim ingo gimete kwere so yene giti a Kaka. guiding one gendo ngi beri chalo drivers mengo me gina overseers me nuana Mm. ma for security reasons dong nyo for other reasons pa betwero dongo nyingi ka eni ne and we tigi dana ma Roma beach Okay. yeah ma wakero Okay. bene ni tikomgi kidong bene watie ki executive committee ma man join in dong like they are the core man join dong door nuana dong on a daily basis gene gi wego Mm. nuana woro chero ken ma nuana tega wot kwere ni kid me wini gen begi lo Mm. kwere en ma ene watie ki wonkom ma romo bene slashing ki beru president ma ene pe dati ga lokan so aromo nyota jera an gera an Yeah. LP Dennis Yeah. yeah so Yeah. one com ene tie kenyo kidong watie ki vice mamege bere tie mak waloju bigere tiji kin wakameno chao kaino no longa Mm. tima duong en romo ngo kati ma watiga yele me dor nwana i level mo ka ken kidong ben watie ki Mm. general secretary man da bana dana ma watam ma gene dana ma riak ma da mangi gere dog tiche ma be tika konyo wa i level mo ka ken ma tiche kor Mm. kopia ko tiche tima leng tutwal Mm. kidong ben watie ki treasurer ma na dit Benson eno na nendo Mm. nyote ko ben don ko tije bene leng tutwal pe watike ki rongo le mo ken chilling wa wen tika gwa kana Mm. ma be mini wa accountability mu romo chene mo ken magi jogo kono me ko pik wang kono me ngo en ngi kin ma kerne ko ma be so tika doro account ma be ma be da fuire dit Benson kidong gere Mm. watie bene ki gere end of watie ki positions again when pole ki tie ki deputies mamegi maka ngara chi no pere Mm. no to la wore bene tie mango ma konyo ko ti pala wore kidong Kaka. watie mer ki sub committees madong wa forming ma part matino tino me konyo jimi mogo Mm. kama nom yete ni umiera yo konyo ye ma they are not forming part of the leadership but gi konyo kai nen yub money tie chalo wachi yub and man me launch enini wo tie ki committee ma handling jimi enni Mm. ko wen kidong bene ka dog lok me committees ma part kono lok me bereavement bene no watiki committee eno ni tie committee man me Mm. website jo managing website keken watie ki jone ene bene gi tie maka lok tie jo me disciplinary ka lok mane bene tie peko mane tie nyorungula yele mane ke tie watie ki jone ene bene tie gi beru pen gi disciplining ngate eno ni ko Mm. maber si wego teach Mm. panwana tiche petek tiche dugo yotoko an dano war kengi dano ngiyo ngo ki ngo me mira ngara chele tim wego jimini tika word maber la bo yele mo ken chi wie Mm. ka gwak ne kamotie ma gene ma gwak wie wil pian ene mera tiberu atike ngwede da chi gwak la dida Aye. ba Aye. La fe. robo konyo wa ka ke Aye. La and so fe. yeah wie tika mera ana fo Yeah. O itwal. Anatamni yupwale enini. Buak kichiele ken paramo yar lok weng matio. Mabe. Olo to atamni ka dak rubang berutek. Chicho choki. No mira kong watugi. Wekong go be put loke mukene modong matin guak pa wabitia koneni chi anero dano benetika loka kany ye weka kwan gi kong uh, okay anero comment mo gote promising mada koni gumbe don kaya nene kany ba ma chiel apoyo in Susan met member manyen la member me la kwet TV nuni be tutwal
Poyo man in yo chiel ma ben no awarom chung kere ma konyo la kwen TV man membership new membership of Foyo to 12 kadongo neno dano makiluonye ni Vivian Scott ne chalo no ben put pa wadonyo eto no dong en tigi ko mapetugo tugo ikom yok ma megwani pian la tia gala gala mono bedo tie si eno bene we will kwaye kija wa kwaye kija ne wagale manok ne amala chen wabi pino chan kidong man lo modwa wajini hai wanu poy to 12 wanu poy wagam angwene bene initi mabe kidong traveler chawani chairman I'm in the house man. Okay man no gen gingene traveler ni man no kone no pa wange kira ke chao ke no gen ke won kom dong no gingele mameke opoy to 12 kidong abak santos Ray Tigawaini, this is a great move for the 12 enemy one kai winyu loka kita chao kere onodong neno kama leng ni gini ini gin mabe mada eni dong nyene te tek mo ero gimoni trade America nyu um when I always appreciate this kind of online gathering. The band salute. There are all the people in for 12 more one wing boy ma tek nia ye kong dak ne mo mi go na chim kai wa chak ki ilwo kere ka wa olo peda ka leba ki wait sorry da tiga no ne kidong o don kar Robert tiga wani big ups o boy to 12 man enbe no tiu kude o kaneno mot ki kama enti ye aya watiki Robin Gibola. Okay. Robin again. Why didn't love this? What point to 12? And come bena take ma e come yope enini. Ka Franca man Franca Franca tiga wani big up Nwana members thank you Laditi Ben. Point to 12 for Kidong Komakech, Wilfred Luke Tigawaini. I need contact, WhatsApp number or email. I want to join. Mandong come and look. My page tika chaka ye and ben enemy okay winyuna nena wachi binu wa kichiel ke ken kama ini mogo pa maro beru be to twal mil kong kichiel mo dake wadugi pian pengene ngat moni dake ichapiat manyen nyo chapiat ma bi bilu ma wan no binu ka kanye en bene dak binu no furu cha oneno manyen ti ben no miro donyo atawne man per tera de da pian gina ka dong kichao no mire kimete kere kidong komakech Wilfred look wani I am Wilfred and I'm in Colombia Ohio any actually in Colombia man la peñ ma bene eno peño maleng atamle it is very good question piani obi wek dano bi ngene ka kama gen giti ye ka chile chile wun gen mo chawle ini obi konyo tu twal merri puun mautie winyo la mera aneno wachi ma NFP oh nge dang when can but I know right now you know more than 100 which is very good our team George Isaac of 12 Motwa, Kidong Sharon, Okelo, Segawani Komakech. We are in Indiana, man, Kubedo Chakel, man pair tech to 12. Loka contact Koni, one wabil ye, Chiwanero Kidio me coupe, at least in me penyo contact and emails, itiki contact Palakwe TV, Matiga Rioga Kenyo, then we'll see how to link up after this show. Kidong man actually wood films man konni okelo che ene tiga waje there any great work and then by the trial Vivian Scott tiga wachini lamin wa o logo ma beba atamne log me logo la mera kono gena kono kitia yero o won kom chiel ko de kar ku yo actually woods
Tika waini anene tira tie wiye tie nono da mano akala kala chaka ka keje. Gamo twa we. Man dong man kiti kala kala tie pi gwok ma ki winyene ko ke gwok pe me ba ja an pi gwok me dwa ke ken la ko gwok ma ne ki pira pira ke yue wi ne an pa ti mo gwok tie wor ka dwar rek gena nyeri e dong mo mar be gwok ka jirani Fue beter. Kima bien betia waini la mera neno tie ki accent actually ki come. Upoyo we poy ki ken mono no lok ma entiga wajne kidong and actually would so actually what Julie won't come made no one la dit Dennis pio upoy and dong put be yok mogo mano tika mira and dong puro kikiano kakany which is okay. Lok mo ke ken matie luai ti ka kan tamani no won puro ramo penyu. Gi kidong Patrick do onyer ti ga wani way good initiative. Keep it up man lok ma en katikere. Kidong man ma viendo cha kweto do. Wa nene mana tie anyer kwene man dong ana wuci da nene gum mogo me kayo tin kidi woni. Again, la kwat wajo kika niche when tonight is your night. Pengene bokodong. So anyera kwere gamo piano la gamo kene no mir pier tekni ni katikere. ana fo ma Yes. tek la pen ano ana nyera kit gum yo kit gum pe laro eno ka in la gudu ai wor gere Okay. Kidong Vivian Scott tiga mere kon wani wa poyo. Wun man bedong ene kilwa I la peny magiki mawan watikere kiwan tiene put piko petini. Uye weka min wo da kera chel wek o twe doglok mamigo wek ami bormera kang Benson keka chel. Better to la did the band and me being what car tin men be ki care men lo la kwet and kira what you korea chake ya lubu la kwet to so it was really my mighty appearance in la kwet Apoy lo kidano the yes twelve. so ana tamani wa lo ma duong ma keme ki nuana and Paul Jim Mukana ben team and dano ramo be ki mir men yang details so na tamani kape par to the Ramo displaying my phone contact for in case anybody wants to join the group because we have access Okay. to add people on the WhatsApp group. That will be a way, to expand on our membership as well. So number here 785 207. Okay. Just a minute. Yeah. No Shakeke plus, Okay. right? Plus one. Yes. Plus one. Okay, plus 1 Yeah. 785 785 207 207 Yeah. 6663. 663. Yeah, 6663. So, Okay. mhm. Yeah. Yeah, No tiako. yeah, no tomorrow. So, and no ma Jomago Berka, when you never mero joining, yeah, let them really contact me. Just text me. I'll be able to include you on the WhatsApp page. Uh, Okay. Ketawaji Kwere, we are very proud to be If hosted it's on. the right, if you can first verify if it's well written, well, You no, got it. Yeah, you it is well, well no, written. we're keeping ka no around it. Okay. No, that is Apoy. it. That Mete, is a very mete, number. yeah, mete. Anybody material locally here in America, they don't need to put the plus one. Okay. So they just put 785 207 6663. Yeah.
So kira wadi kwere lok mawana lok tin is just the beginning, no, to market Nuana. Nuana Tio kind forever. It is a generational thing. Kira wini wadi kwere or wadi kwere before. So many people go chako dano go bino kan jum kano ber kan mo ka pier ngwen kwi ma don good take yo. They try to come together but always kira wadi kwere actually when lar down lotela down react and that has always no caused the problem. But one being with a different no a different vision regardless of who kono kwano kono pe kwano kono timongo kono no, let us come together just for the sake of home because we have so much no so much at stake ma needs us to be together loka kwa wa kira beru kwere lo tiano wa kira ti kwere lo pakancha wa kira all that need us together so anatamani yun metika winya kuno timbe joining the group let us be active kira wa tiki meetings ma watimo every first Saturday of the month. We have been doing this since we started for 2 years now plus. We have been doing every first Saturday of the month. No, watiki wang o ma watimo wang o and beru chaka chawa ario Central Time, 8 p.m. Central Time because everybody has that different time zone. So once you know a time zone, come on, then you can relate. But I'm gonna let them join the group so that they get more details from the group. And for it, Okay. maybe what that opportunity, for you win wawang, no, for Apoyo tutwal. yes. Ya aneno comment mono bino en ya giki mano kibot Dr. Robert matiga waini muko apoyo tutwal actually North America mitamo pi kati kitam man ento omiero yin gutute matek me sustaining this move man look matiga kati machalo tam makatika mia botu ni uchung matek no mere wek jem no bed mabe mero tir chwiny mamera take achiel Ana foy matek la dir di ben daga foy un wak weng ma ti wako kenyu mo kwanyo karu matitiri me bino ka nywako tam kwed wakany dak ma piero tek mi ngeo nga ma wan wa bero machalo nwana kita da neno comment do bero ka donyo mabene an gere be ka jo ma ti Facebook o ramo chero no mere jo nyia meni aneno Susan keken ti ramo no ngan ko ka la pen mo ti nyo ka ne mero donyo pi twal pi jo ma ti America kanye e ramo reaching bora na ma chimpa la dira bena don ki kero eno twale message WhatsApp nyo direct kwan ko kare ko chim ti ada kan uno ti kan wek wa midway group yana da pier tek ni wa bed ka chiel di ben ana foya gere ma tek de me kwanyu kar ni me ye ni wek wa bien wa don la kwet TV ana tie one of your biggest fan acha ko ko une ni the from the beginning of time apoyo program marketing tutwal every Wednesday I'm no achi aro yeah da ya nini chingo ma initi katimo nene piere tek yana da wangeni kere wana chule chalo kara representation one knock to twale media in national media me Uganda ne pol TV don wen tingo ti Kampala ja ko buke de gi ko na nga yes wen ke domo kono ti ada wa wanduo TV ti Kampala yeah well ne no be lok de jan wo do twa luo TV da ke rinyo ke chala ke ra ngio ge ne network be kono dok mat pe rinyo ko ti gere ben maybe come hopefully ngo one wa bino ki kero ka chiel we kwa supporting ben la dir di ben ki ngo kero ka to te kerne piene ka wan wa chiero ka neno dok pen TV ka dan mo kene wa tenyo me gwani ya ko ndak wa kok mi ngo a wan gin wa mo pe umier kon ki wa cher ti home in ke cha kon chwa yeah me gini ya ko ye kon ye yeah chwa kon mero ti ata an pol kar ni ger aneno program ga weng ma ini timo kama mo ken ma de kon lo ke politik ka sala wana wa pe gang wati wa ne don wa no ngej weng politru in ma wan wa mer amir gara foi ata my own capacity of foi matere da foi me me wa apoyo from ni wa bino gara kan hopefully that next time wa bi no kare wa dugu ti be wa mete ki bok lo yeah but and you can yana foi matere apoyo matek yeah la piny man na ko tuj matek about Mr. Dr. Robert Mowaine. How old is Susan? And
Where is she from? From any? What do I and a kid go? Kidon, she's naturally very beautiful and seems to like her actually tribe a lot and the culture. I have liked her and how she presented with fluent and straight in left. Yes, man, food doing comment again. Ma bejo matiga kati kibat luak matiga nenowa. Dong, lutua kirwa Yesu ben o karmo madono timotang to trial sibe kibi dor en itelo mapati chiki gur en komiataria. Jemi tuju mapejo o iya gikne pitini kongunu ye wan wadol kakany wan wabitute matek tutwal nama chima tiga kenyu ena ye inirama tute kuni no kingej mapapat iloko mwana bene irama tonyo kere i WhatsApp mano kuni kupe i lab mak dog kachao piru me dul menwana ma en Benson matiga kany don ka ini kupe kere no tije maduong indo irama lok yung elechen wano poyo tigi namal enen mabe pol kare watamni ini bere pera tek ni wawaji kitigi namani mabe pa kitigi kere yo maraj winyo wa en tigi lutena ngwen si enani no pera tek be ni war mako pera beche so ana poyo matek tutwal lutua tamni kaput pay subscribing channel mamekwa mela kwe TV timbe subscribing kidong bene iram dok la member kitmena la mera anana Susan o dok la member tini mono ka initiero chino lep mapapat mano ti kitma iram yek mebere la member kede kidong bene nama chima megwa rio iwa pin kenyo kaita wani upora bene ni wa mo mana nok kirme dugu kere kere ki chuk iket ka kenyo weko kony la kwe TV weko mete ki joy lok nyo chwale lok wako chino nama chim bene tiga kenyo man pier tek tutwal in bene kwa nyo tiga nen wa live in magiluoni super chat o nyo super stickers bene tie ma in rom di yune chal money $1 manen ki comment section ka kenyo ni chi iniramo mio watch i video nyo bene kiri la chen yonge kadong initiga neno wa madong live utum no gien magwaji ni super thanks bene tie na poy wututwal maro la mer Susan poy lok lok mati o yo between lwa madong tutwal en kit na waji kere ni wa o gitke mayobwa kenero matene ma wa tamni food ni amala chen wano bidugo si watero da lo mukene maduong mapapat botu ka kain ror medugum boy mate Achole pikuste, pero ngena achole pikuste. Achole pitemme, pero ngena achole pitemme. Achole pikuste, pero ngena achole pikuste. Achole pitemme, pero ngena achole pitemme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out until now. We are the elephant.